kuna wale wakulima wanakuja wanachukua pishori hapa, wanaenda wanachanganya na pishori, inakuwa cheaper. So wakiuzia customer kama ni Nairobi ama Mombasa, watauza na bei cheap. Kwina aho ya muige gukorwo huthirite mucere utakinyaniria ikiro thutha uhoro kuhithuka wate kuri na mucere roimaja wa bururi na kwakwo magutoka nugo ta bishori na nitukoretwo tugiteceka na njira nene turia turaugite mathabu maitu tweka ne tutete makiria ya milioni 4 turi athinjia urona haha thiini wa mieri 5 no mari guitika matioyagwo githinjiro kia Alkarau kuhingurwo thutha wa ihinda ria mieri 5 iria gikoretwo kihingitwo kirigiro gitu na kioneki kira tu nakio ni muthenya umwe wa mithenya tugakorwo ni thirikari turakovithia mbeca instead ya tukovithie na twarithia nduthi mwena wa Makuyu Murang'a kurio metekere kunyitana ikundi niguo magie na umithio munene wira-ini wao.